Whawhitai mo le ei te malea na o ta umatu le sitianga ma le tapenanga. O te whaiatu fo ile kale sia o tala ia o lo whaamanatu mai pe a tātou le me te tauna whai. A wau te whaiatu e leise si o tātou e mawhaina te ena pe ao o ele aso e sa waile atua e whaina na polkalame. Halleluiah lo. O te manatua la o tau e halu lo le sitianga e le alu e se tangata o lo no winga o le fitu tausanga o popoanga tolu ma le afa tausanga o popoanga mama tolu ma le afa tausanga o popoanga te tele popoanga mamafa e le ai se mawhai o na se vai vai. A whaafonga mai la o tele o tangata e le o mawhai ala tau le mea lea because they haven't seen it. While you haven't seen it, the Bible describes it will be the days of horror. No one could survive during that period. When the peace will rise, when the Antichrist will rise to rule the world, he will rule the world for 70 years. Au tangata la ye o si tianga le pe to va il tala lea. E le ai se meto pole wai o no fo fatasi mai Yesu le mani monimo. Ia ai ui lo le lalo langi le fitu tausanga popoanga. Tato por kalamena le faia o ke topa fa fonga mai. O le por kalamena la talo no ai no le tu se falinga. A le molte mini nei. O le aso fa pitoa mo tama. A vele sa utau nga pati mo tapenanga tama ni taiao. Hallelujah, Lord Jesus. Let's pray. Father, we thank you, Lord. Fa fitaia tama ife au. Fa manatu ya imato le mele la tupu. Ya fo ile vi inga ya te oi. Lord, please help us, Lord God, to prepare for the end of the world. Father, for we know that the day will come. E mai lau por kalame mo ni nei lalolangi. Ta mafe so ni mai ta pena I mato mo mato ainga. E fo ia tu le vi inga ya te oi. We thank you, Jesus, and bless you, Lord. Amen and amen. Hallelujah, Lord. O le tai au lale nei, o le fi au lea mo le ekalesia. Ia ai fa pitoa le fi au lea mo tama. Fi au nei fa pitoa la mo tama. Fa au talaina fa pea. Father, you are the designer of your children's future. Fathers, you design the future of your children. Hallelujah, Lord. O le tāua, o le tamai tu tonu le ainga o ia lenga ke designinga pe na te tūwhatasia. Se pattern e whapea na ui eila na whanau. Believe me, ale leile tama ilana ngā luenga e whaitu tono rona inga I le design ninga o le pattern, po le blueprint, po le design, po le plan motameti, and then you execute the plan. It is very likely that your children will live a prosperous life. Because o oe lea tama o lau ngā luenga le whai o le design wha le leise plan le follow mai ia siau whanau. O le mea moni whai a le leinga design le plan le ma le leinga execute. E mauti noa lava whaafong mai le kalesia, e mauti noa lava. E manuia oe, to e manuia lau whanau, e alu o le sitianga, to e o atu ma lau whanau le sitianga, to e o atu e ma whanau o lau whanau le sitianga. Every generation that will come from you will also be blessed because wa umanga leia kako le foundation. I'm reading now the story of the missionaries that went into the Pacific. And I'm going through the stories of some amazing men who design the future for their children. Olesila tangata na a very outstanding man that I saw in the history. Olo faitau le te mine nei on the conference le sa unia ti ai. Wa impressa le tu o loto le tau o le mea lea. Sepi, you are the designer of the future of your children. My job is to design the future for my children. I don't want any of my children to follow my dad. My dad has 7 wives and 22 of us. I don't want any of my children to follow that pattern.
O mana o la whanau e follow se pattern e tasil to lua tangata e whapena o na nofo whale lei au auna i le atua, hola mo le atua, oti mo le atua. Mua le nofo inga tupu lona mata upa lusu mo le valu. Whai upa iwa le suma le tolu. Halleluia, lo whaafonga mai whai tau ia. O e foi Solomon nai, lo uatali ia i loe oe le atua o lo tama. Ma au auna ia te ia ma le loto atoa, ma le loto fia fia. Awa e su e le li o loto uma. Ma ua sila fia o ma fau uma o manatu. A whai te sa ili atu ia te ia. Ona e maua i le o ia. Ai a whai te tu ua o ia. Ona tu la fo ina le o oe e ia e whavavau o le nei. Ia oe, a wa ua filifilia oe le li. E te whaia le fale e whai ma manu. Ia wha malosi, ma ia whaia. Ona avatu ai le ta vita ia Solomona lo na talii. O le Faatusa o le Paulo. Ma ona fale, ma ona me tu wai oa, ma ona potu i lunga, ma ona potu i totonu, ma le fale luna fōa o le alofa, o le Faatusa fo i o mea uma, na maua e ia i le nganga, o loto a o le fale o le alii, ma potu uma e whaatali o li o ai, e tu wai o loa le fale o le atua, ma o loa ua whaasaina. A toa fo i ma vasenga o le au whaitaulanga, ma sale vi. See, the Bible clearly says that David, at the end of his life, gave his son Solomon the pattern, the blueprint, the design or the plan of all the years ang Halleluiah Solomona ma whapenana au aimena Davita ma au aunai Davita ele atua sa creator ye Davita se plan e ave ilona tari. Ole King James Version, for my David gave his son Solomon the pattern. Ole Samoan ai mai ole Faatusa. Ole pattern kai pe o se me foi o se aka Faatusa e muli e Solomona. The Net Bible says that David gave his son Solomon the blueprint. Blueprint is the design or the plan of what the temple of God looks like. The American Bible says that David gave his son Solomon the design, the plan. So the pattern, the blueprint, the design of the temple. Fa mai la tala tu spai fa fonga to. O le tala tu spai ia, ele mo moko ni to e ono fa upa surma le iva. O le malu le fai limo kangaka. Ele fia ngofo ai le atua. A le malu le fia ai le atua. O to tonu o tino o tangata. So here's what I think. David gave Solomon the design of how to build his life as the temple of God. Tau ala le mele, ono fai atu o leo te fai tau le history o fai fe au na o ile ngā luenga wha missionary le Pasifika. And I tell you, most of the Pacific Islands were evangelized by the Samoans. But o le mele ale o te iloaina, te mine, wale o koe hongi missionale, or at least very few are going. I wonder what happened to the pattern and the plan that our ancestor had laid for us. O le tempo la le Old Testament, o le falisaf apea, a le tempo le whaatingo mai le New Testament, o kako kingo. O le tino o le tangata vai mai, o le malu leo le atua, o lo fia fio ai le atua, so e le fia fio le atua kongo le fale, e fia fio le atua le kangaka. So therefore David gave Solomon the pattern, the blueprint, the design of how his life should look like. God does not want to live in houses made by human hands. Olongo bingala, ele fiango fole aku ele fale ele fau ilimo kangaka. Fiango fole atu ai totono tato tangata. Because your body is the temple of the Holy Spirit. So, the second slide. The pattern, the blueprint, the design of the temple. The portico
Po le whaapaolonga, le la umano tala noa atu le the spiritual significance. The New Living Translation call it the entry room, o le potu e uru whale atu ai. O le meno no lua wha mai, wa watu fo ia Solomona le ata o whale i ona au tafa. So the temple and the buildings surrounding the temple. He also gave Solomon the storerooms, the upper room, the inner rooms. Now the temple in the Old Testament is a shadow of the real thing, and the real thing is you. So turn to your neighbor and say, neighbor, you are the temple of God. So David gave Solomon the pattern, the blueprint, the design, the plan of his life. Mai Solomonga, mai kawika ia longa kei Solomonga, o le awala leo te mana o whau wa ilo uolanga, o le ata lea wa umano o ngalue a ilo uolanga atoa, lea lau umano whatatia, o le ata lea e whapena, o le whau wa ilo langa oe. It is sad to notice that the lives of our children are being shaped by the people that are out there that don't really care about their future. So they hang around with their friends, the wrong friends. And those people are giving them the patterns of tomorrow. Le ala o kako wa ka meki, o ka meki ngafanga ngau me ko kongo le loku. A eva ai o last week kids ko ya mi o le anga ko e fasi kangaka. Then I wanna ask this. What happened to us? Why did we fail to create the plan? It is our responsibility. Hallelujah, Lord. O la ufai taula le hisu le te fai tauan. O le tele o le si o le tamalea o na fai fi au tamalea fai fi au watu lo na tali fai fi au le tali o lo na tali. La o le lu ila le mo tatou. What happened like this generation? That's something I want to ngalo ya ka ko ka ma ka ngofai. Your job is to work in your whole entire life, creating the plans for your children. This is what your children should look like. This is how I want your life to look like. This design, this plan was created from the Word of God. Man, I didn't offer that to I. O te le fia muli le mea na sau wai lo a inga lo tama, ma le tele o na va, ma le to tele o matou, o te le fia va ai le mea na o mai e o uso e kai lua kai kolu a va. I don't want to live that lifestyle. I want to have one wife and create a family. I want to work on the plans for my children. I'm working on it. O te whai atu fo itama. Awangi e kula whainga, e le senga luenga le whaiwhi au, e le senga luenga a whaia o ngā sasa, e le senga luenga i singaka o le ngā luenga oe. Please understand this. This is your whole responsibility. Hallelujah, Lord. Ana le whai mai la fionga pa ia le atua, whaafonga la o tau. O le patena le ngā lua ia ta vita ma avatu luna te lia Solomona. Number 1, the portico, o le whaapaolonga. Now, in the Bible, o le whaapaolonga lea, according to the Word of God, is the place where people will come and hear the Word of God. O le whaapaolonga, o le nofuanga lea masani o launga Yesu I tangata nu ese. O le whaapaolonga, o le mele tua Yesu ma o atu I tangata. O le whaapaolonga la, I le ata lena ave a Solomona, o lono winga, Solomona tala le Davida. Solomona ia e whalongo le upo le atua. This is the pattern. Number 1, I want you to hear the Word of God. Wawhanga mai ele ai se si mea le lei e kako olanga ngā le upo le atua. O ano wala mai lotu pope le intus pa ia whaitaua. Le ala wa whaala ina. Wato a uloa ila ia lea whaitau le tusi pa ia. Wa uloa la. E ki o ala whapea o langa o kangaka o le mako a inga ngai le he whaikaua kusi pa ia. O le pattern la ba nga mua la ba le pattern lea is that our children, listen, the Word of God is the way to go, man. You don't have the Word of God, you're asking for more troubles. O te ilo foi la le mafuanga na le ona o na whapea le tele o isi whanau is because o le kau whai isi kangaka ngā ruenga. I thank God for Tavali.
Because my dad failed to do this. Thank God for my dad, but he failed to do this. Whaafekaina ile atua isi kangaka ya ene sa ngala ma viliamu. Whaafekaina yuso na Max Rasmussen. Thank God for those people. Because o lato na lato fesoso ni mai ma lato amai le pattern le o kaola ai ma fesoso angi lo tolanga. O le tala la le ale atavita pe mai Solomona build the Portugal, build the Paulonga. Meaning that you have to build your life by listening to the word of God. Number 2, Matala Tavita Solomona, you also need to build the buildings around you. Now this is what it means. It means any building is the reference to man. So se fale la ole winga la le tala Solomon Atavita, my Solomona, build the people around you. This is what it means. It means those are the people that's supposed to help you build those people and make sure you disconnect yourself from the wrong ground. Hallelujah, Lord. But most people don't understand. You need to work on the plans for every one of your children. Hallelujah, Lord. Solomon, build the people surrounding you. Whenever you have the people, build those people surrounding you. Because those are the people that will take you to the top. You want to succeed in life, build the people around you. Now Solomon did not listen to what his father was saying. Hallelujah, Lord. And disaster was the end of his reign. Number 3, the storerooms. Hallelujah, Lord. Now the storeroom refers to the soul of man. So David said to Solomon, look after your soul. Build your soul. Make sure you don't allow any rubbish into your soul. O le soul kangaka. O ile ka alo isa kangi makele ile faing o longa langa. O longa soul manonga body. Le tele ang ka alo isa kangi. O the spirit tangata fa o la ina lo o ingaya fi o ile nganga o le tua. But o le soul la male body. O le mealanga le ka alo ile ki Apollo. Now God said to, David said to Solomon, look after your soul. Make sure you don't allow any rubbish into your soul. Hallelujah, Jesus. Number 4. David said, Solomon, make sure that you concentrate on the upper part. Upper part means the brain, the mind, the mindsets. David said to Solomon, you will make sure you protect and guard the mind. Hallelujah, Jesus, because this is the battlefield. This is where Satan battles with us. Number 5, the inner rooms, which is the heart, the seat of the spirit, where God connects to man. Guard your heart with all diligence. So David would say, Solomon, look after your heart. Build your heart. Don't allow any rubbish into your heart. Hallelujah. You got to understand the pattern there. O le pattern ave etavita ya Solomona. Mole lumana yo Solomona. Now look at, let's have a look at what happens. We don't just work a plan. We get it from the Holy Ghost. Plan, malanga design, malanga blueprint, malanga ele o involve le tua. Ale senga la fa fonga o ka vikala fa fonga mai pa u posuma lua ia o le Faatusa fo yo mea umana maua e ia ile nganga
O lotoa o le fale o le alii, ma potu umai whaatali o li o ai tua ai o loa o le fale o le atua, ma o loa ua whaasaina. Now the English Bible says, David gave Solomon the pattern, the plan, the design that the Spirit put in his mind. So le design ma le plan le nga avaku e ka vika ilonga ka Solomon, ele o se mea nga weki ilonga mafau. O le mea na au mai ele anga pa i o le atua, whaafongana, it is important that we really get a close relationship with the Holy Spirit. Awa o ia e maua mai ai le mafau tonu, mai a te ia le plan, mai a te ia le design, e mawhainga kako ngā lulua e design e se mea whapea ngā hola i ka mix. Of course, la ke la isi ka mai ke le whaalongo iai, o isi ka mai ki la ko ke le manga ngā o iai. But hallelujah Jesus, but at least wo whai kako ngā luenga. Kako ngā luenga ka mā, o lau ngā luenga e whai o le designinga o se manguia mo lau whangau. E le se ngā luenga se whai whiau, le se ngā luenga, le se ngā, although that's part of my job. But you as a father, your job is to create a design, a blueprint, a plan, a design for your children. Hallelujah, Lord. Ngā luenga ngai o e whai. All fathers must receive from the Holy Spirit the blueprint, the design, the plan for your children. Ta whonga mai ka meki. O ke le whalau si ka meki wa pe, e le fia whalongo e long ka maa. Awhonga mai. E le ai se si ka ngaka o le lalolangi e piko, silinga interest i le manguia oe, ngā oa oa. E leo inka le si le si ka ngaka ole, le manguia oe, e leo inka le si e la wo, e leo inka le si si ka ngaka, e leo inka le si ka ngaka, pauar ka ngaka le inka le si le manguia oe, oa. Ngā oa. So don't ignore me. Because my interest is for your blessing tomorrow. Hallelujah, Lord. Ang ole kele lang si kame ke e faali mai la ko fia poko fa fonga mai e kele malama lang ole makafa yo ile ke ngofo mau o ke kakalo le atu fa mole au mai se blueprint mo la fa ngau fa singo mai e ka fa fonga mai la o ko mai ki ole makafa yo o fa longo le lo kama langa ele o ingalesi si kan kala o le manguia o lu manga inga wa le ke ingalesi ele o kakalo fo kan kala o e manguia o nga wa. Hallelujah, Jesus. Amen. David gave the design, the blueprint, the plan of the tabernacle worship and the tabernacle prayer. Kasi le me na ave eta vite lo na tari. Mea malava le faunga le malu, mea malava na fai na ave eta vita le blueprint le o le tabernacle worship, ma le tabernacle prayer. Afonga mai la oto. O le tala le asolo atavita mai tavita. Son, this is how you should do it every day. I want you to approach the throne of grace every single day in your worship and in your prayer. Ai kilo fai eleia se sitanga tu pa ia ngai discover inga mea o le tabernacle worship, ma le tabernacle prayer. Which is the New Testament mo kako. Hallelujah, Lord. So fa mai leo tavita Solomonga kau kuangama oe ia e fa la kalaka i lo fa ali o le atua every day i la worship malau prayer. I am amazed le ke leo le interest o kanka le melo tabernacle prayer. And I'm thankful to God that He gave me the revelation. Hallelujah, Jesus. Ana o te loinga, o le si lea na henga tāua o le mena ave Solomona, e tavita e lona te rio Solomona. A whangala ko le meang whai Solomon. E amatu e lon tama le plan ma le blueprint o longa o langa. E aru Solomon ki ai. E wa whangala to le meang nganga lakwa Solomon whau wharsa ki ai lon wharsa ai aru. E ranga lefa mai tono tu sipa ia mua tupu no tau pasutas. Fai upo e valu suma tonu, mua tupu, fai upo matau pasutasi, fai upo e valu suma tonu. Fa whangala to le meang whai Solomon ia. Ua whapea foi ona whai e ia mo ana wā umanu ese. O e na whaamuina mea manongi ma whai taulanga i o la tau atua. Ona toa sā leo le li a Solomona. A wawa li liu ese inalo na loto i li le atua Israelu. O le na whaali mai whaalua i a te ia. Ma poloa i mai a te ia i le nālawa mea. A wane i mulmuli atu o ia i atua ese. Ai le tausia e ia le mean poloa i mai ai le li. Ona whetalai mai leo le li a Solomona. O ia te oele nei mea. O ele tausia fo i la ofea ngai ngā maa utu la fono. Na o poloa i atuai i a te oe.
O le mele o te matua sai e sei nai, le malo ia te oe, ma o fo ina atu I lau au ona. Ya, whafonga la ko le mea whai Solomonga. Rangulo kula nga lue malo si song kama, e whai le blueprint, le plan mo longa o langa. A veloria so mo wai san, this is what you supposed to do, this is how you should build your life. Ai la ku Solomonga ia ki hai le mea le ai, ma se mea whafonga la o tole tale, tuwa mai, Solomonga, na le mea wa ele usi kai e le mea ngā waku ia ke oe. O le mea la lea, o laungu fo inga, o ke sae lua inga le malo. E ko se fulu, man ko se fulu lua tribes o Israelu. O se fulu lenga ave ese nga sasae ese, e ko koe mai ngal ko kasi nga o Utah. Ma peni a mina le ko sa ko join mai a Utah. A se fulu itu a inga o Israelu nga leilo loa le leu se kai o Solomon. And the end result for Solomon was a disaster. Fa la o ko. It is our job to work and create the plans and the design and the blueprint for your life children. It is your job to keep it. Don't throw it away. It's your job. Hallelujah, Lord. A e malama ile mea nga mga o ile akua o ke whaiaki e ke oe. E ke ne makua I ele malama ile mea mawhainga whai ele akua le lumanga. Ale mea nga whai Solomonga. E awaku I ai le plan ma le blueprint o longa o langa e olai. Ai aru ki ai. O longa mawhau le iai, e pēra aku le mea leo ke malama mai, e sili aku le mea leo ke iloa. A nga ke le iloa, o le mea le ngā mai, o le mea ngā mai le ngā pai o le atua, le ngā waku I longa kama, ua o la vela, ua ngalo ia ke ia le ka ua le ngofuanga o longa kama. O te whai atu whai ate o tauta maiti, a e malama le mea lea. O le maka whai oia mako, o le create o le plan, nga au mai le akua, o ngā waku le ia ke oe manguia I lau o langa le rumangai. O le makawhai oila oe, o le grab it with 2 hands and run with it. And don't throw it away. I will encourage you for the sake of your great future, find somebody that will give you the pattern. My dad didn't give it to me, Tavale gave it to me. Ya mako umange ele veha I le apostolo. Miliamu. O Samoa, o le uli, o Malaki. Kangaka umayanga umai le wa FC. O tangata nei o ua ia wa te whaalongo so o tau tinonga Miliamu. Mai Miliamu na o lai fo ele son tama. So ele se singa umai. Amen. Whaonga le atua tavalenga. Created tavale le pattern, le blueprint. Nga mai umale ia mako. O le mea la mako nga le support kangaka ia mahalu lako. Halleluiah, Lord. Whaafonga maiti, aua ko ke mangaku whakau wae me mangui ai o kou le lumangai. Ai, a whai ke le maua. Ia vai, o lau ngā lue ngai whai. Sau e waku I house. Pastor, I need the blueprint. At the end of the day, you are all of my spiritual children. I'm working on this pattern. I'm working on this blueprint. Halleluiah, Lord. O le mea lana tupu le leu si kai o Solomonga. Now, ngā waku e long ka le blueprint e olai. E ngofo makia. My goodness. Whaafonga lau tau. Na umalo Solomona, whamaile atua Solomona, o le ale kupu le kaimi o oe ngā uke alofa ya kawika. Long ka maa. A ela eva ai o le kangaka lela aku poe o lo wakari. Ngā ku lai e wha reo puamo, saulo male akua, split. O le upu le wha ngā kusi pa ia, o le upu sa Samoa mea, o te sasae ese. O le upu ngā ngai wha ngā. A ka ulari sasae ese le sika mai upu whai ngofie. Halleluiah, Lord. Pa mai le atua, o ke sasae ese le maa lo ia to oe lo leu sika. Ia ngā kupu ia reo puamo, le akari o Solomonga. O le sila mena tupu nga umano reo puamu. So mai malesi kupu so mai makwale anga faya lost ako ma le plan and for now le ai ma se plan disappear in Northern Kingdom le ai ma se si ako koe. Some of you descended from great missionaries that went into the Pacific. Some of you. I will encourage you, don't lose what your great-grandparents started in your family. Don't lose it. Hallelujah, Lord. Elece si ele young your grandparents fa missionary.
But I tell you, ko ke dong iso ko ngati senden mai ai tangata ia. Hallelujah, Lord. Maka okian men fai ele tu. Kena sa lu suma lu fai upon. Fa fonga la otong. Ile mena tupu le kupulonga kolu kupulanga. Apela amo isa ako mai Jakob. Nga weke apela amo le plan bo le blueprint mo langa fangau. Pu eli malua la mai longa kalio isa ako ko pu eli malua longa grandson. Pai tau mai la ia. Ua ave foi apela amo le fie fai ai le taulanga mu. Ma fa e ia isa ako lona tadi. Ua ave foi ia lona lima le afi ma le polo. Ona o ai lea o ila ua. Afonga la kol me manga ia lea. Nga create apela amo le melea. Nga invite apela amo longa kali come let us walk together. And two of them, the Bible says, they walked together to Mount Moriah. Two of them walked together, the father and the son. They walked together to Mount Moriah. Hallelujah. Kokelo la oe. Ile kai mile nga saba vali sa lena yer kama kikile. Le me ala ile loto londa tama. Le me ala ile loto londa tama ilona lofa ile atua. So together they were walking together. And I say this, your parents are in ministry, don't go far away. Walk with your daddy in ministry. Hallelujah, Jesus. Now, umale taimio Abrahamo, for my Lord Abrahamo, in his deathbed, he said, son, Isaac, I'll give you the pattern. Love God with all of your heart. Hallelujah, Lord. Ngangalue fale isa ako ilonga ya kaimi fasingo longa kali o Yakopo. Umar kaimo ya o isa ako mai isa ako san. This is the blueprint. Afonga la tau le mea mangai ale kong kusipa il Mateo lufu lua fa ipetosu lua ia. O nei o le tuo apela amo. O le tuo foi o isa ako. O le tuo foi o Yakopo. O le tua ele se tua ia o e o. Mai le kala kusipa ia. O le akua apela amo. O le akua foi ngao Isaako, o le akua foi ngao Yakopo. Hallelujah, Lord. Whafonga mea ko kele o isi kangako, kele o isi ainga. O le akua apela amo lokama. Hallelujah, Lord. Lo grandfather. O le akua apela amo lokama. Hallelujah, Lord. Ahe o maya oe. O le akua oe o paala. Aisha, wa misi wa ele manga o le plan lenga mai le great grandfather oe. Wa e manga o le plan le manga ya oi le plan we ke ba ya ko ila me la langi a wa ele manga o le plan nga mai lo great grandfather. How wonderful when the Bible says the God of Abraham is the God of Isaac is the God of Jacob. Kolu generations kasile kuang kapoy. Pa fonga mai kama amol mole. Do not fail to do your job. It's not my job to design a blueprint for your children. It's your job. I'm here to help. But hallelujah, make sure that you create that plan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Mateo mo fai mo suma leono. Ele awala fai tawa. Nanga fai si umi. Afo mala e o mala mata upu mo tu se Mateo. Fa me na fa nawe e Yesu se fa kauma yala mo fa ngawe e tavita mo la tali o tavita o Yesu ke viso. A makama ya fa me la kali o ka vika o Yesu ke viso. Amen. Fa solo mai le fa ngawe le si fa ngawe le si fa ngawe le si a e fa kauma ngai ve se nga kem e le mata upu mo tu se Mateo. Ole nei. O le tupulanga umaya fua maya apera ama o ya tavita. E se fulu ma le whaia tupulanga. E a fua fo i a tavita o le tawhianga i Papelonia. E se fulu ma le whaia tupulanga. E a fua fo i le tawhianga i Papelonia o le keriso. E se fulu ma le whaia tupulanga. A e kilo la ele mena tupu. Nga a makai apela amo le mele ilo na ainga. Tangolo apela amo create le plan ma le blueprint. Mo isi kupulanga i kupunga maya keia. Umalole o ia pasi ako ia isa ako pasi ia Yakopo Yakopo pasi ako ia Yosefa yang pasi mai ia le ai fai kau ngel kala le ngafa le Yesu ke viso kasi kupulanga manguia lesi kupulanga manguia o lesi kupulanga manguia pa mai se furu fa kupulanga manguia anga le mele ngakupu
e ngalue le kama le faingo le plan ma le blueprint ala fa kali le kali fa pe nga umma kama sapolo ya ngalue fo le ia lo kama nga ala fa kali ma le grandson nga umma lo kama ya pasi ya ku grandson manguia leo le great grandfather manguia le grandfather manguia fa so leo manguia ngai lo ala wo o great grandfather le langi la hallelujah mai le langi ai le ai ma se misil sikianga yo umar sikianga ka si lo lima pa mala mai la kala le fa ya. You understand what I'm trying to say? Hallelujah, Lord. Together, we do it together. As a father, I do my job. As a child, you listen and take it up. And if your father failed to do it, then get it from somebody else. Go after that somebody else until you get it. Hallelujah, Jesus. Alelo te fai tau atu ile tusi le whaafonga le fai upasuma fitu pa mai ya. Ole nei, o tupulanga umai afua mai ya atu amo e o ya tavita, e se fulu male fai ya tupulanga. Se fulu faa tupulanga. Fitu tupulanga, whaapopo le si fiku o se fulu faa, longa winga, o le fiku o lungu mela akoa le akua, whaapopo le si fiku o se fulu faa, o longa winga o le tapo portion of the blessings. Ya sau lesi. E se fulu male fai tu pulanga e afua mai a tavita e o le tawhianga I Papelonia. Yes. E se fulu male fai tu pulanga e afua fo I tawhianga I Papelonia e o le keriso. E se fulu male fai tu pulanga. So 3 sets of generations. E kai fiku generation, fa popole si fiku sufa, perfect number, le kua fa popole si perfect number, it means double portion of the blessing. So in every generation, there is a double portion of the blessing of God. Because one generation missed it. I don't want my children to inherit what my dad did. I don't want any of them. I don't want any of my children to have 7 wives. It's a struggle that we all had to go through. I want ole mea lava nga fai o ngakai loi o awa lava nge koe pasia mai lalo I. But the truth ole mako wainga. My great-great-grandfather came from Fiji, married his own niece. And so they had us. So kele mga ko koe ho ole mea lai o ya wa ya. Wa mai le ku le akamai. Wa kilo wi le mata ngo fio le upo le tua. O fa pe ngaka yai o ele ko o mai ka. Hallelujah lo. Ele ko o mai ka me ia ngaka o wa o filifilia wi. This is what I would do. I will use the word of God to create a new pattern for my children. Hallelujah. Okay, ofo se kama. Ele Otahuhu ia te ia le mea. Man, if I ask you, do you love your children? Pati, do you love your children? What are you doing? Ola ulu ile ki oko. Afi mo e ki alofa la ufanga. Ola la mea ngai fai ile pattern le. What are you doing? Le patelenga mai ke oi ele usisi ya ngaka ke mai le mele ke oi e ke si kinga le atua fa mole le atua o le aso finga ngalo mo la fana. And I tell you, ko ke la ka me ke le le usika ia. Ele usika ile fa long. Well, you know what? I will do my job. If anybody does not want to listen, it's your own fault. Whatever happens to you, it's your own fault. But I'm working on the pattern and the plan. Because I don't want a mess of my family to be repeated. I didn't like it. I thought, I have nothing to do with this. Because I know ele manguia le ko engala lolang. Java tu ia te oi, ia e mala marika hu ke le mele. Wa mai le tu e tato e create ka ko fanga fa funga na ko fa umai e ke e aku o le sitiang
Alafu ke vai mai lolo alafu aku lo wakali mo lo finger sit yang. Amen. Mula fola ko hello son and daughter. Hello. We're all going up in the rapture. Ai le si suka ko mo ngole mele ku pu I o le o isi kanga kai ngo fo isi kanga. Tatu tula I mai le kalesi. Hallelujah no. O le aso nge fa pito a mo tama. Tu o pele mena te tu o. Tu o pele mena te tu o. La lu ile ya te oi. A fai ngai ke ngofo mai fa pea. Ngā lo wisha va pea. I hope something great will happen to my children. Some of us pray so hard. We ask the Lord, please dear God, bless my children. I'm sure the Lord is saying, yeah, I know you want to bless my children, but what are you doing? What are you doing? This is what I do. I go into my prayer closet and I pray. I pound the throne of grace every morning. I get there and I get on my knees and I pray every morning. And I said, Lord, please give me the design. Give me the plan for my children. Please understand this. You will be judged according to what you are doing. Lord, please give me something for my children. I don't want my children to live in a filthy lifestyle. I want them to live for you. When your parents, when your daddy speaks to you about the design, don't answer back. Just be quiet and take it in. This is what's going to put blessing in your hands. And together we work, me and my children. I work to create the plan and the blueprint for your life, and you work to be acceptance, receive it. Hallelujah, Jesus. It is my grave desire that you will understand that you have a responsibility to create this thing for your children, to create a plan for your children. Please do not ignore it. If you really love your children, this is what you're supposed to do. Create the plan and give it to them. Say, children, this is the plan from the Holy Spirit. This is what the Holy Spirit is saying. I'll give you the plan. The Bible tells me this is what you have to do. Look after your heart. Guard your soul. Make sure that you don't go out in the world. Make sure you love the Lord. Make sure you serve God with all of your heart. Hallelujah, Jesus. Father, I pray, Father God, that you will give the spirit of revelation to the fathers, Lord. Pa mole ia e feso soani ia ilato o ai foi se tama o fa longo mai lungo le internet in nei tai o te fai atu le swafa manu maloyo su ke riso. May you receive, Lord. May you receive the blueprint, the design, the plan for your children. Hallelujah, Lord. May you receive it from God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus, this morning and to the sound of my voice, I pray that you will receive the plan from your parents. Don't think you know it all. Hallelujah, Jesus. Be very humble and receive the plan from your parents. Hallelujah, Jesus, and especially your dad. May the name of Jesus be glorified. We give you all the glory. We give you all the honor. We give you all the praise. Almighty team, family. Hallelujah, Jesus. Praise the mighty name of Jesus.
sama. Thank you, dear Holy Spirit. Bless you, Jesus. Hallelujah, Lord, and God's people will shout. Amen. Yeah,